والله حتی محبتی که داریم با دین، حتی محبتی که داریم با صحابه ها، این محبت به دنیا است. هیچ کس دوست نمی‌دارد عمر ابن الخطاب را. احتمال است که او یکی از دلخواهان است. باور کنید او پسندیده من تنها به خاطر الله. حاجی من افیر سر کردم برادر عزیز. چیش که در افیری من اشتراک انا در افیر بنایست من تدا چیزی کمبودی داری همون را من بسان بطره چیش انا در برای همون موضوع گپ میزنیم برادر عزیز. در افیر اشتراک اینجا کسی نه ایش نیست. غریبی تیوی دوستم رحمت سلامت باشه برادر عزیز. سیلکای کانال مثلا ما ابونه شدگیم. سیلکای کانال رو بونین انشالله با دیگه کانال ها مثلا شما دا باز ابونه میشوم. بجاشید اسمس های شما ای غریبی تیوی نصیحت تیجی. سلام علیکم برادر عزیز. انا بنایست که دوستم شیدم براد جان. انا تو گفتگی وای چیز نیستی چاس میکنید وای دلش افیری ایدورنی یوتیوب میشوه. انا تدا حاج ما تدا پریمیر کردن نشون میتم برادر. انا گوگل خروم میدروی نه گوگل خروم وقتی گوگل خروم میدروی یوتیوب استودیو تسیس که انا گوگل خروم که میدروی نیو که وای در اول بود که کامپیوتر نویرسه میکردیم اینترنت خیلی که سسته. انا نصیحت تیجی برادر عزیز بیس گجا میرای این همی چیزا سازده همه جقی برادر عزیز. دباوید ویدیو را میجقی انا دباوید ویدیو را که میجقی اوزی منتظر میشه قاک.
تلفنم همینقدر چسبیده است که هیچ که تلفنه هیچ که تلفنه اینا برادر عزیز همینجا باشی همین اینا ویبرات فایل امچقی همین ویبرات فایل امچقی در پایان یک چیز میبره انا فایل میگیری برادر عزیز انا چیز میدروی اینا سه خطا که میچقی پایان میوی انا بعضی آدم‌ها دا گالری بعضی آدم‌ها دا آلبوم های همین دا میدروی و بعد انا ویدیویی که در کره همو را میگیری تا چیز میکنی در ویدیوت میمونی برادر عزیز مثلا ما میگیریم اینا صورت یگان چیزا میمونیم و پریمیره را سر میکنیم هم خیلی ایده برادر عزیز یک ویدیو را میگیری انتخاب میکنی در چیزت میمونی بیدار شد چی یه قوزر زیاد همین تلفنم چطور چی شدستن 70 کلچه نشیدسته به هیچ من همه را سینمات کرده بودم 70 کلچه را نشو сидим Максуда нет? не они придется придет и отключает и Да. Ладно, все. Я поехал в свой парк Невский закрывать. Так, цветы есть. Еще раз.
ассалому алайкум ғариби тв, хуш омадӣ бародари азиз. ҳузури зиёд телефони мо ҳам қаткас кардеса ки Это сделаем минус 46. прямо 46. Да, минус 46. 58 человек в парке. Что, минус не делал? боз ҳам салом, боз ҳам валейкум салом, хуш омаден. ҳузури зиёд телефони мо чӣ хеле ки аз интернет бигем отказ кардесан. ҳамҷа ҳасте бародари азиз? ҳамҷа ҳасте бародари азиз? ина нигоҳ кунед, сигнали интернет слабилни. ина нигоҳ кунед. иҷа бо телефони ма чӣ хеле ки 15 секунда автоотключенида мондааст. ҳамин қадр торӣ мекунем намешавада. Муса Шарипов. Мало людей поставил вверх? Да, да. هیچ که نمیاده همین ایفیری من. یا الله.
چی بس چی گفت؟ ملاهای چلخور گوش کنید. خب همون چیزی که تو اساتید به مردم ما میگن اگه ختم و خیرات ند که تو نمیدونم 3 روز و 40 روز و 7 روز و سال نمیدونم فلان مادر دارت مثل که من شنیدم مثل که کونه خوش زیر خاک بزن. سبحان الله. تو از کجا آوردی؟ از خدا نمیترسی؟ کی به تو حق داده که همچین تشبیه بکنی؟ در محضر خدا صحبت بکنی؟ تو چه کاره این دین هستی؟ تو یه مفخر دینی که از کانال دین داری میخوری. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. طرف ملای مسجده، به جایی که توحید خدا تو مسجد درس بده، مردم از خدا بترسونه، گفته هر کسی نمیدونم فلان مشکل داره فلان بیاد پیش من تعویض می نویسم بچسبونه به لباس زنش، روی تکیه بزنه فلان که چه مشکلش حل میشه. سبحان الله. یعنی تو محراب مسجد خدا خانه خدا نشسته، خودش یه خدا جا زده. تنها به خاطر الله مر ببخشید اگر این سخنها کمی سخت باشند، لیکن من درست میگویم و این فکر شخصی من است. والله حتی محبتی که داریم به دین، حتی محبتی که داریم به صحابه ها، این محبت به دنیا است. دوست خطاب را احتمال دلخواهان است. باور کنید او پسندیده من است. هیچ کس دوست نمی‌دارد عمر ابن الخطاب را با سبب آنکه پیوسته در زیر چشمانش ایزی آب دیده بود از ترس الله. ما دوست می‌داریم ابن الخطاب را چون که وقتی که نام او ذکر می‌شد زانوی کافران به لرزه می‌درآمد. هیچ کس دوست نمی‌دارد عمر ابن الخطاب را با سبب آنکه پیوسته در کتفایش پایها بودند. چرا؟ چون که او پیوسته خدمت می‌کرد به جامعه. در نیمه شب وقتی همه خواب بودند و او را نمی‌توانستند ببینند. شما عمر را به این خاطر دوست نمی‌دارید. او را دوست می‌دارید چون که او مرد بود برادر و وقتی که راه می‌رفت همه یک طرفه می‌شد. پیامبر الله که شما میگوید دوستش می‌داریم. چون که باوری دارم که شما حاضر فکر دارید. والله برادر الله جزای خیر دهد. خیلی خطبه خوب، خیلی حسیاتانه، خیلی تاثیر بخش. لیکن تو باید ما رو بفهمی کاری که این آدم به من کرد نابخشیدنی است.
ман такрор мекунам, нест умуман ҳеҷ ҳодисае ба ман фарқ надорад. Модаратонро куштааст, падаратонро парондааст ё фарзандатонро таҷовуз кардааст, ба ман фарқ надорад. Чӣ вазъияте ки набошад ки шумо ба ман нақл кунед, бахшидан калид аст. пайғамбари Аллоҳро тӯли 13 сол дар Макка, ҳис кунед инро бо ман, 13 сол дар Макка таъқиб карданд, ҳаст заданд, зулм карданд, азоб доданд, ҳатто ба рӯяш туф карданд, саҳобагонашро куштанд. баҳри чӣ? баҳри чӣ? чӣ ҷиноятеро содир кард? чӣ ҷиноятеро содир кард? оё хоҳари касеро бо чашми бад нигарист ё ин ки баъди ягон доду гирифт пулҳоро дар худ нигоҳ дошт? чӣ ҷиноятеро содир кард? тӯли 13 сол онҳо байкот карданд ӯро ва оилаи ӯро. тӯли 3 сол саҳобаҳо мегӯянд мо баргҳои дарахтонро мехӯрдем то он даме ки ихроҷоти мо ба ихроҷоти ҳайвонҳо монанд шуд. тӯли 3 сол баҳри чӣ? баҳри кадом ҷиноят? ӯро аз духтараш ҷудо карданд. сумайяро дар пеши чашмони паёмбар оммавӣ, ман намегӯям валлоҳи онҳо ба навор гирифта ба ӯ дар ватсап равон карданд. не оммавӣ рӯшод дар пеши чашмони паёмбар ба саҳобагонаш онҳо қапиданд сумайяро, занро ӯро қапиданд. оммавӣ пойҳояшро кашиданд дар пеши чашмони шавҳар ва фарзандаш. онҳо тиёқро ба ҷойҳои ниҳонияш халониданд ва ӯро ба қатл расониданд. онҳо ӯро ба дарға карданд, аз замини Макка пеш карданд. тӯли 18 моҳ дар Мадина, 18 моҳ ӯ гирья кардааст. чаро? чунки ӯ ёд мекард Каъбаро хело сахт. онҳо духтари ҳомилабудаашро захмӣ карданд ки баъди он кӯдакашро аз даст дод ва баъди ҳашти онҳо, хулоса баъди чанд моҳ ӯ худ низ вафот кард дар Мадина. ӯ ҳар як фарзандашро ба хок супорид ҳангоми зинда буданаш, ғайри танҳо Фотима. дар Уҳуд медонед хуб аст ба ҷанг рафтан ва кушта шудан, мард бар ин мемирӣ. дар Уҳуд онҳо куштори шадид карданд ба мурдагон. амакаш Ҳамзаро, инияшро буриданд, гӯштаашро буриданд. онҳо ӯро бурида гурдаашро бароварданд. Ҳинд гӯждаи ӯро хойда ба замин туф кард. саҳобаҳо гуфтанд, вақте пайғамбари Аллоҳ дид Ҳамзаро, мо ҳеҷ гоҳ надида будем он гунае ки ӯ гирья мекард ҳангоми дидани амакаш Ҳамза. ровӣ мегӯяд, ӯ ҷаноза хонд барои амакаш Ҳамза 70 маротиба. ин қадар дард ва ин қадар алам. тӯли солҳо ва рӯзи кушодашавии Макка расид ва акнун ӯ бо ғолибият баргашт, бо артиши 10,000 нафараи саҳобагон. артише ки ҳеҷ гоҳ ягон араб дар ҳаёташ ягон бор надида буд. мардоне ки бо як суханаш омодаанд ки ҷонашонро фидо кунанд танҳо барои дидани як табассумаш. ва ӯ дохил шуд ба масҷиди ҳаром дар Макка бо иҳотаи 10,000 лашкар ва он одамоне ки ӯро азоб доданд тӯли солҳо ва солҳо. номусалмонон, лек ман мегӯям бародари мусалмонатонро бубахшед. худое накунад ки ман бигӯям бубахшед кофирро. шумо маро ба рӯйхати олимони фурӯхташуда дохил мекардед. валлоҳи фарши ин ҷоро ба ман тоза мекардед. ман ҳатто аз ин ҷо фикри гузаштанро намекардам. худое накунад ки мо пайравӣ кунем ба суннати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам. ӯ дохил шуд ба масҷиди ҳаром. 10,000 лашкар иҳота кардааст ҳаромро ва онҳое ки ӯро азоб доданд тӯли солҳо ва солҳо. ман акнун чӣ кор кунам бародар? бо забони фаҳмо бигӯем ҳокимият иваз шуд ку? ӯ нигарист ба онҳо гуфт, ба фикри шумо ман имрӯз чӣ гуна амал мекунам бо шумо? чӣ кор мекунам имрӯз?